Biya Kamal ka Nuer TV channel Biya Kamal en wala shanga jandang rawi de rawo ka pay bakal ron kina dang rawi jandang rawi de dich bana breaking news me bana jalling rawi ka warap state we jani na me eral kam jani karodian me bukona lingan tamma ka jalara man kan kono ni ami jiram jidid gorjen wojen bijan waga nas ko ken ko de ler ti de kan shamala chu gwasni tin gor kon kan go de ko ten bana jome bana jalling are ler kan me bana lingone gwan wode kon link ka lo de ka do brana che to ka je ano nywaga ni de ko ken killing madan la rode ko bler ti bi kan shamala chup na ka yen wojin de subscribe ko de notification bell de je twany ko mete ka ler mi je din me pay break de shamala chup ke ji bana jome bana jalling ka jome bere wi ka warap kam jani karodian no ci kweran pay kwanya kirma yadit right ke kirma yadit ano men chala de kirma yadit simogwa ajani cha right kirma yadit cha jalok right kirma yadit che larno baramimo melok mal baje dilnak ajani chen jang chen ka benak re wich ka warap ajani chen jang chen ka benak te mishal ken wo firing squad ne everybody alka ko bi na bikan ganak ajani chen jang chen ka benak bulwek agot jaramdan la governor cha kwanya kirma yadit ka shanga dish ka pay bakal ron kinna dangrawi jandangrawi dich cha kwanya la kuää ke governor dung warap state eno kwanya je ko be jangtin konti lokamal bekanak ramo malwi lok ka jo dan kira kame ki order cha tup kir point de chelar no chen jang chen ka benak wi ka warap state bo gordo mi da madar ben kaje ajani chen jang chen ka benak ko ne tela mal mede ben ko nakana ala me gor ko ba jang ba kana kaje kirmi yadit awone gwade che jang chi nyenten jiton is kana gurial chi grodian nak ne ri choko jandang ro ne ri jandang ro to kana ri chiliu gwan mi mo ne di jan sor ne jan bakkel kane di chiliu ne di jan dang rawre ne jan bakkel kamen dio je ci kon yalla me ci kon ling wuda me muray kon ko kuire me jan chen jang chen ka benak dundo ba wonon wonena baga convince ken jang no biga mal be kana nok a jom paye kwena na me a jan ba wonona na a jan baga chol dit ken dial binero jan kona ke ba kur ba japal bi mal bata wano ke odore cha tup ajani nana ke me cha tup kirmi yadit ajani che emergency state che jalat re ka warap kana unit state some part of unit state allo ram look ba je dinak jana odore dana cha tup bara te me jana nana ajani en chen ne ka chen ka denak no ko ngai kone meji kiro dor che jetu beno ba ne tin kone te ko warap state kana mayum county ki unit state ba meken ba ka kep no ke mechin content de ten civilian ba ga dil kep ka taram gur kano bi jal ka mach ka cha gur no betika bon me bi jal kel ajene ko state of emergency ko je la slet ke je entama cha ngode dane cha lat cha je lok wuda me wuda danan kep warap state bulwek agot ko she ngaji no na me daje jakoba ba je nek bone civilian ko civilian me nek ka shunki la ti ka gwad mo bikene gorge je bikene ne kaje so che jome che jakwen ka jo chalat gwasame what the emergency decree allowed the government to deploy additional security forces and take all necessary measures to restore order me tup ko ngora to ka je kirmi yati de jana go no bi mal beben despite this information e shangun kirmi yadi de no state of emergency being let tema cha je look ano doramo wuda me mishal ka bulwe ka got ano cha je wo cha ka benak cha ne ti kon la jang cha ka benak ajene nena Governor Ago said he will not rely on emergency power, but will seek peaceful approach to resolve the conflict. Jen bo gor duomi bijang bu te kamat ke je ko dong ba nang ji wich
jenna mo shi solution magwa a jeneto bal gor jenwo bi mal beben so jenna ne a jenna me wo cha human right cha je biyar cha ram cha bi kep ko mot mishigwa ko ba nang je de no de gangetik de rena murai kon shal gan wera ga jo shikol ninga re dwaran ngai kon no chane rungwan shaka na kangod na kamentam tele dialogue tele malmulat ke but straight to the point wo na kanen wore ngai kon kirmu yadid melede barude me muto gwada me a jenena he say this is to prevent human right abuses. So with all this, my intention and my goal to minimize the cause of this is to talk to people like we are doing today, is to follow the new process of law, because fighting squad people and taking out or killing people mercilessly is not the solution. The solution is to respect the right and punish them through the law, our God said. A janitor do brandi la let chade nangnaka kana ono ba go na ko mitera mu ci dore bayo nag bana ci dwal teram dwal jinu bi ci kan dwal ko baji nak nyam nat la jag nak ko bi ka bom jena mo ci la solution ba peaceful dialogue ba gor without using forces. So ko telem ba gor no ba ka kep ko bom anetin content ka boom chit ke deni ke ya ditin ko le use re doan wore naga warne shanka war kana shangda so ngai kon lat ko rodian right so jo me amisha lat ajen gudo me mala kuara ke governor ajena nang na do no baran baje ngap ajena beje long ashang ne ka code bo mo wa order waje tup ki bran bi nak niam nap ajena beje long duno de konon ko de konat de kon ke shanga gwa general aje ke kirma yadit kongot chane kon chagbenak so jo chalen gwada me chi jo ba no kirma yadit ko kir shodor chejito mi changore chadio tol we mean that it indicate that person chi ngot chi tolo me logo bangot kirma yadit beje kere da wodoni alo logo jeno naga na ko mon mi cha yorpinya kirma yadit ma dio je be kirma yadit do woch beje wo ko me shanga me kwanje ko bongot ba ko ladat right now mi she logo no bana ba kana gnu da me re wishin winimi ka warap ni do jenwo be kirma yadit be wuda me be jo kapin so je jo me che jalat no ngai kon manan le rode kwere me she bol major che jakan ko je tigde che las da do bono e woke a chang belo to bang wujan na me jene shi chonko ba nang na jenang na si jen la solution so jo me cha kwen gorde nywa ye kel eno changod na na chalat kirmi yadi che jeluk jene tele de ni te bina bikan kanak nyamnat na mo jene shi chong so na men la de je ke sebti dung jane en wude me la kwar ke governor dung warab state bol wek agot me shude dan win mi chalge magog me ci jawo kwar ka ko dume magog teme che mar che na che kana ko jene dane che tok me kural nong wude nyam ne shalga magog so she bol wek agot te che ono in stereo damba nang na ba go do mo ba mal ba je nong je rewika warab state so mene ko ken bugi ke jeno kambe kan werbo domba gwa mu wetiti we kare alaka ko ba mal ba je nong winimi ko ne ko den je ga long wala ken jang la ken jen bugun wer bugan ko mak yo ba yu support kum kirm yadit so mu wuri shalga bol we ga goda me ramu gwa mu dong de mal de no ba je ling jang ken ko ken cha de bo je kirm yadit ka jen state mena cha mega okay and then dong buri de bala mu gwa anyway jen jodana godi nywa ye kelbi ate mal bye.